Na današnjoj skupštini razgovaralo se kao i uvek o proizvodima koje dobijamo iz Vodenica Potočara, znači o zdravom, da tako kažem, brašnu. Govorilo se o tome da to treba spojiti i sa turističkom ponudom, što je veoma bitno, ali treba na neki način na polju popularizacije puno toga uraditi i dokazati ljudima da ono brašno koje se dobija iz Vodenica Potočara i ono koga oni, nažalost, kupuju u određenoj količini na pijaci, a dobija se u mlinovima električnim sa kamenom, nije isto. Pored ostalog, danas se puno pričalo i o nekim novim sortama kukuruza, ali koji nisu hibridi. I ono što raduje, što se tim ukrštanjem i proizvodnjom tih novih sorti, a to su u stvari naše stare sorte, od kojih se dobija izvanredno kukuruzno brašno, ali i odlična hrana za stoku, proizvodi ovdje u našoj opštini. Već imamo 3 do 4 proizvođača i ljudi koji rade na tom ukrštanju i koji su već savladali to znanje iz oblasti genetike, što je veoma bitno. Biće puno posla u narednom periodu, jer mi smo uradili jedan projekat kojim smo marketinški obradili ovo naše područje, da tako kažem, ali sada treba pomoći malo konkretnije i ljudima koji imaju vodenice. Znači, pripremiti sve što je potrebno za konkurisanje i izradu projekata kojim bi vodeničari dobili određena sredstva za revitalizaciju svojih vodenica. Međutim, pre toga treba uvesti neki red na terenu. Naime, mi smo dolazili stalno do nekih problema u razgovoru sa vodeničarima, kao da li je preče napajati vodenicu vodom ili napajati livadu ili baštu. Međutim, voda je potrebna podjednako svima i najverovatnije da ćemo, a to zakon o vodama veoma dobro regulisao, tako da ćemo svim tim ljudima dati uputstva kako treba raditi, da svi budu zadovoljni, ali da se ispoštuje i zakon o vodama.